bar media, electronic media, social media, itu long kecerap bom jurnalisme tuman haitamet, pasti haitamet, curupar piglon ini tuman tuman, na cuhangat teh, na itu in press media dong, na itu pun, tapi mana curupar, no, nanti cepat ini lona dimen ke sonro kantor terang, presiden SDC, alami dimen ke Johnson B, General Secretary SDC, ubang ke System Secretary SDC lo, Sanjay Kili, mungkin KNC presiden lo, Michael lo pasti, orang ini kami, KNC active member lo, so mungkin PSA dengan tu, Wisnu Mansur presiden PSA, Midori ini tu mungkin SDC KNC ini itu press conference betul lo. Alam happy bangke, jasmer bangke, patu mihat, ini itu governor man panong si through DC, district commissioner man itu dengan nama bilo. Makan ampara itu mela so kopi bangke, Dr. Tuliram Ramhan, ang lipanita med komisi kopi. Pilih-pilih pini ponce ke masih lah so kopi banggarang itu kopi banggarang halon itu pilih-pilih pini potepo, pinap potepo, kopi ponce. Alam happy bangke ni gitu SDC KSA KNCA hinpen karbeng long isung longri longpat katu kowe hemprek pendang lo autonomous state pendang lo itu masam tina mo hitamen no hitamen itu continuous la adak tin pela song lo autonomous state pendang lo jasmer bangke Meghalaya border alam to mas PGR alam no la penon het jo bangke ni gitu siap isu do la bangke border issue border mate jasmer bangke ini tu kedamtang MLA Khat menangan utot kim dukeran tu samlo bangke dulu so kita men itu Karbiang Long aku kita men Karbiang Long pani itu mat district along lege choi lo jasmer ben Nogong district lo la pani sibang ke Murigong district lo la pani sibang Jagrut la pani LSC Roha LSC la pen Nogong district ke Jai LSC la so kita men itu butai ni itu sithi lolo sithi bangala halon ni itu semer bang semer kedantang 26/6/2023 to the Secretary Election Commission of India Nirvachan Sadan Usukaro New Delhi labang kita men ini tum lolo hata pachini lo la delimitation of uthar Karbiang Long non 20 boitolang so homosti pang khagdak pense ni bangke ripen rongkhang thak lo tala so bang kita men ko an ma ile tum as per article Indian Constitution lo as per article 330 la pen 332 la so thing pen violation dolo asila so thing pen masini ile tum kita men itu ilo las tumi kita men itu alas to ang deng pesi ini itu las to board la delimitation ke chokchi Karbiang Long LSC na pa rupondet traditional ya las to kita men pa rupondet las to sini itu thot akehai kene Sirajut Lakshman Prasad Acharya itu SSC KSA KNCA hin pen itu bajir no asi alam thebang ni puri gatpo. A memorandum submitted to His Highness the Honorable Governor of Assam, Sirajut Lakshman Prasad Acharya, by the Autonomous State Demand Committee ASDC, Karbi Students Association KSA, Karbi Nimsoching Thurasan KNCA, and Youth Front of ASDC through the District Commissioner Karbiang Long District Dipu dated the 3rd September 2024. A subject bangke the prayer for rearrange and correction of the boundaries of number 112 Amri Legislative Assembly Constituency ST with 63 Hujai LSC, number 61 Roha LSC, and number 52 Jagrut Legislative Assembly Constituency, and to bring back uthor pantunai puloi tingpana solongke harus arona tempen tiha tempen open arona tempen 18 polling station kaddo 18 polling station cleaner ke ba polling station bangke pon yaklo
langsung delimitation ko amen pen masih. Lapan Frank in 1975 gazette notification at tinggal bangke karena ngomong sih. Sebab akhir bangke delimitation dat pen bangke langsung bangkong. Sebab ni itu tinggal ngomong langsung kasih itu. Nasi hojai roha and jagiru LSE insert in it in the polling station list of number 112 Amri ST Legislative Assembly constituency. Tak ada thapun ini. Asini. Ada simpan bangke trainer cap polling station content. Lah bangke number 1 Amguri LP School. Number 2 Amguri LP School left right and middle. Number 3 Amguri LP School. Number 10 Piporgaon LP School. Number 12 Chinai Nadi LP School left wing. 12 number Chinai Nadi LP School right wing. Number 13 Mahajon Tim LP School. 13 bangke left right ason dolo. Sibera police station of Hoksong High School. Isi bangke 19 bangke Jarthang Nola LP School. Isi bangke number 20 bangke number 20 Tarchen LP School. Number 21 Tumprok LP School. Number 23 Punjai ME School right wing. 24 number Boranglong LP School. 25 number Doloni LP School. 26 number Inghin Abi LP School. Number 27 Punjai ME School left wing. 28 number Konok Ronghang LP School. Api 2 bangke 29 number bangke Eden Bari LP School. Kadu kowe Greener Cap polling station bangke ini kita tekam lama tengah bangke recorded ini kita tekam mungkin ada itu karbiang lompen pada ini tu mai LSC pen kampung pongsi lah bangke jagedo rohal pen hujai LSC lompen so bangke putot arona teng pen constitution arona teng pen autonomous district arlo boundary bangke intake donai la bangke mai kita pondi mata bangke constitution arlo bangke article 330 la pen article 332 ateng bangke pamilu kita ada bangke ala sob apresiasi pensiun ini tu kenamtan motai kini kita thong dili tu la pen kenamtan ako election commission kita chief election commission ke bang of India निर्वाचन सदन सहित में गुवाहाटी लो नीली तुम दामसी दुमसी नीली तुम हम पकल लाइ पेला लाया हिस्ट्री नीली तुम तो लाभ से तो लो बस अलाम थे पिघला लो बस अंग तुम पान के हाँ बंके लो बस वो बंके बस मेट पेन तो पुलतन ते लंडम लो पुलतन ते हाला सुबुत एविडेंस तादु में नकाना बंके लाइ बंके 1788 अनिकान Kalau selangkan kita nadak Deputy Secretary to the Gov of Assam Hills Area Department hadak kita alang li himpen lai hui complain dolo lai hui chokche dolo ini Punjab Kotar area lah masih hadak kita WT message tak lain WT message atau yang perlu pun kita positive step nak kita Dogover political party dunia mana langsung kita sebagai langsung lo substansi ni kita song lo intel lo nang itu matrupen dakar lo along all political party lapem song doan kita itu mah karbiang lo malong link cara ikom dia pan asubah kita mana bagi itu aklai siang tinisi ini persatu sebagai dakar politis alam mana nih mana kita sih mungkin kosong cara ikom dia mah si government apa lah besar kita ini tu macam apa ni tu Nintendo itu pet jalan sih lam happy bangga lahir mana ni tu dulu ada apa sih ni lo limitation lah bukan kerana yang lo mong 20 boleh langsung komoditi pun fadak pensel ini bangga depend rongkang hak lo telah semua kong kita ko an mai le tu as per article Indian constitutional law as per article 330 lapen 332 so thing pen violation dulu so thing pen masih ni itu apa kita ni itu dulu tumi kita ni itu halas so andeng pesi ni itu so delimitation ke chokchi long LSC yang hamaरे Parbu Pondet traditional area laso kita Parbu Pondet laso kan sini itu thought
Akehai kene Sirajut Lakshman Prasad Acharya nitun SSC KSA KSA in planning nitun bajirbo alam thebal nin puri gapo a memorandum submitted to His Highness the Honorable Governor of Assam Sirajut Lakshman Prasad Acharya by the Autonomous Demand Committee ASDC Karbi Students Association KSA Karbi Nimsuching Thurasam KNCA and Youth Front of ASDC through the District Commissioner Karbi Anglong District dated the 3rd September 2024. A subject banget the prayer for rearrange and correction of the boundaries of number 112 Amri Legislative Assembly Constituency ST with 63 Hujai LSC, number 61 Roha LSC, and number 52 Jagirut Legislative Assembly Constituency, and to bring back Dhorpanthuna employed in Panasudanga Sarana Tempen, Yahana Tempen, and Arona Tempen, 18 polling station, Kataru 18 polling station, Kriner Keva polling station of Manke, Pon Gerlo, also delimitation for Amen Penamasi. But Frank in 1975 Gazette notification of thing Manke Carving Home City. People get delimitation that Penamangala Sabang, Subang, Noble Association. Nasi Hujai Roha and Jagiru LSC insert in it in the polling station list of number 112 Amri ST Legislative Assembly Constituency.